شاید با شما اویلادار شوم. آخه روسیا جان ها؟ من علاقه اویلادار صاحب دو فرزند هستم. چی خیلی میشود؟ مردی که ناموس شما رو پایمال کرد و در راه شما رو تحقیر کرد، این حالت مگر از سرگذشت تو بود که حقیقت گپ چیز نه به مردم گفتی؟ بله، از سرگذشت خودم. از مرد اگون عیب و گناه دیدید؟ ها، دیدم که شکایت دارم. اگر اوسیا شوهر نداشته باشد به خاطر همین اسم زیبایش علاقه داره برای منصور میخواهد که این عاشق است، میخواهد با شما اویلادار شود. چی گفتن میخواهید به منصور؟ که با ما زن شما میشم. متاسفانه وقتی من دیگر است و تخت شما با دیگره میشود. عاشق خودم نشود. چرا عاشق شما نشود؟ چون که وی بسیار عذاب میکشد. گفته است که اوسیا با فرهناز شرف و دشمن جانی اند. شما بخشو بودین. از من دور دور و از همه نزدیکتری. دیگه هم کفت کل نکو جاشه. سرپرستی برنامه‌های ما شرکتی بخ می باشد. اگر که شما میخواهید که از گرانیتسا گذرید، پس به شرکتی باوریناک و بخ مراجعه نمایید. بچه‌ها چه خیلی گذشته؟ خدا شکر رفتیم اومدیم به اجرت اینومی باخه کمپانیا اینا ویزیتگاش اینا بچه‌ها همه اشاری کلا موسه مرغا پرتن کار میکنن. همه کار میکنن، همه خسرو دام نه ایروز اکاجان شنبه سهر یک شنبه گرانیتسا دا به اجرت گذشته. در چند ساعت گذشته گرانیتسا را؟ ماکسیموم همون 2 ساعت کشید بوده ابرار. ابشه без اجرت گذشته ها. салом тамошобинони азиз, салом подписчикони ҳамеша фаъоли канали Меҳроб Про. инак боз дида ба дидор расидем. бо шумо ҳастам ман Рустам Азимӣ бо барномаи ошкоро. меҳмони барномаи ошкоро ин навбат бисёр ҳам як хонуми зебо, оне ки пештар дар барномаи рӯбарӯ иштирок доштанд ва ба якояки саволҳои мо посух гуфтанд ва инак омода ҳастанд ки боз ба саволҳои бевоситаи шумо ки равона кардед посух гӯянд. меҳмони барнома яке аз хонумҳои бисёр ҳам қашангу зебо, садои зебо доранд, оҳангҳои марғуб доранд, аллакай дар дилу дидаи мардум маъво доранд. биёед дӯстони азиз шинос мекунем Осия Бонуро. Осия Бону пеш аз ҳама ба барномаи ошкоро шуморо хайрамақдам мегӯем. хуш омадед. خوش باشید، سلامت باشید که دوباره ما را دعوت کردین به برنامه اشکارا. саломат бошед. خواطر نبودید طبعتون خیره نشد وقتی شما رو به برنامه دعوت کردیم؟ در دلتون چی ترس و هراس پیدا نشد که باز چی سوال باشد؟ چون این نوبت سوال ها از جانب تماشابین میشوند و خواه نخواه در دل آدم هر خیل سوال ها پیدا میشود که تماشابین چی فکر دارد، چی نظر دارد. یا که از مخلصان خود شما باوری دارید؟ بله، باوری دارم. تشکر زیاد میگم آسیا بانو و بیایید من یوتیوب کانال رو میکشویم و برنامه ما عنوان داشت روبرو و در آنجا ما آگاه کرده بودیم که کسی به آسیا سوال دارد به واسطه میتواند و ما فرستاند و اینک بیایید دوستان عزیز از زیر برنامه پیشین من یک تا سوال رو میخوانم. این خانم که آسیا نام دارند سخت به فرزانه خورشید مانند هستند. در حقیقت کسی گفته است راست گفته است یا این که خودشان رو مخصوص به او مانند میکنند؟ میپرسد یکی از مخلصان شما با نام مهراب. بسیاری ها همین سخن رو به من میگویند که شما بسیار به فرزانه خورشید مانند هستین. خیر، نمیدونم. انمی قدی بلند، موی سر، طرز نگاه شاید سخت مانند باشد. منم طرفداری اون همین گپم. خیر، من هیچی گفته نمیتونم. این نگاه شما، این گپ شما را. در حقیقت فرزانه خورشید رو دوست می‌دارید؟ بله. سرودهایش رو میشنوید؟ گوش میکنم سرودهایش رو. زمزمه میکنم بسیار وقت. تشکر زیاد. از این برمیاد که آسیا برزمی سراینده بودند باز مخلص فرزانه خورشید هستند. احسن میگیم. سوال دیگر چنین است: همین دختر یگان ورق نسوزان. من با آداب و طرز لباس پوشی سخت معقول است و فکرم در خانوادهشان سختگیر هستند. از این برمیاد که دختری باسواد است، میفهمیدگی است. همین را خواهش از آسیا پرسید که در زندگی او را کی اپراولیت میکند مقصد. این همش تربیه مادرم است. یعنی که به من همه وقت میفهماند که لباس ملی تاجیکانه همه وقت پوش، معاملات را خوب کن با مردم. شما این چیزها رو در عمل رعایت میکنید؟ بله، رعایت میکنم. تشکر زیاد. سوال سوم رو میخونم. نفر نوشته است. زکیه مینویسد: راست گفته عیب مردکوهای. یعنی که از همون سوالی که در برنامه پیشین پاسخ گفتگی زنها خیلی ساده هستند
ин гапи Осия аст ва шумо гуфтаед ки ин айби мардакое ки занҳои содаро фиреб мекунанд. дарди дили мо занора гуфтаи хоҳарҷон, ин ҳолат магар аз саргузашти ту буд ки ҳақиқати гапа честна ба мардум гуфтӣ? бале, аз саргузашти худам буд. Чӣ гуна? Магар аз мард ягон айбу гуноҳ дидаед? ҳо, дидам ки шикоят дорам. пас мо чун савол аз ҷониби тамошобин омадааст, мо ҳақ надорем ки кофтуков карда пурсон шавем ки марде ки ин ҳолатро ба ин кас раво донистанд кист ва чаро чӣ кора пурсон намешавем. Ва биёед саволи дигарро, чун дар ин ҷо 92 нафар аллакай комментария навиштанд ва ман наметавонам ки ҳар яки инро дар барнома хонам, биёед беҳтаринҳояшро интихоб мекунем. Мансур менависад, номи Осия ин яке аз номҳои занҳои биҳишт аст. агар Осия шавҳар надошта бошад ба хотири ҳамин исми зебояш алоқа да бароем. Мансур мехоҳад ки ошиқ аст, мехоҳад бо шумо оиладор шавад. Чӣ гуфтан мехоҳед ба Мансур? ира тақдири насиб ҳал мекунад ки бо ки оиладор мешавам намешавам. шояд бо шумо оиладор шавам. охир Осияҷон, Ха? ман аллакай оиладор соҳиби 2 фарзанд ҳастам. Ин чӣ хел мешавад? мабодо ҳамсарам набинад. агар ман зани шумо бошам ку худоро шукр бугем. бо ман зани шумо мешам. мутаассифона шукрона бугем. вақти ман дигар асту тахти шумо бо дигаре мешавад. аз ин набояд мо хай ман гуфтаистам ку ира насиби тақдир ҳал мекунад. бале. Мансур ба чӣ медонад? гуфтан мехоҳӣ? ба Мансур гуфтаниам ки ошиқи санъати ман шавад, бале, беҳтарин. ошиқи худам нашавад. чаро ошиқи шумо нашавад? чунки вай бисёр азоб мекашад. шабу рӯз дар фикри ман. ташаккур, аҳсан мегӯям Мансурҷон аз ин посихи Осия ҳеҷ гоҳ наранҷед ва бахти дигарро соҳиб шавед, хубтар мешавад. саволи дигарро мехонам, чун саволҳо бисёр ҳастанд ва бояд мо посухи кӯтоҳ аз Осия пурсон шавем. инҷа яке аз мухлисони шумо навиштааст ки Фараҳноз Шарафовро мешиносед. мешинасад? гуфтааст ки Осия бо Фараҳноз Шарафова душмани ҷонианд. агар дар ягон маърака ё банкет якҷоя бошанд, яке аз онҳо онҷоро тарк мекунад, яъне ки бадбиниву ҳамин хашму ғазаб дар яке аз шумо дида мешавад. чаро бо Фараҳноз душманӣ мекунед? мо душман нестем. не, ин ҳама овозаҳо бардруғ аст. мо дӯстӣ дорем, мо санъати якдигарро қадр мекунем. ва ин овоза яъне дурӯғ аст. бале, дурӯғ аст. ин мухлиси шумо аллакай ба саволи худ посух гирифтанд ва дигар ҳеҷ гоҳ дар яку ҷое савол намедиҳанд. саволи дигар чунин аст: Осия раваду санъат аз байн равад, боз худатонро дар кадом соҳа муваффақ мешуморед? Аниса Азизова, мухлиси ашадии шумо навиштааст. агар рафтаву санъат аз байн равад, ман дар соҳаи ҳуқуқшинос хондам, метавонам прокурор и судя шавам. яъне ки ба умеди санъат намешавед Не. ва касби худро дар дигар соҳа идома медиҳед. бале, ташаккури зиёд. дар ин ҷо як нафар бисёр хоҳиш кардааст ки Осия як хоҳиш аз шумо дар барнома ровигиро ба даст гиред ва Рустам Азимӣ меҳмони барнома мешаванд. ба ӯ чӣ савол метиҳед? кани якбор маҳорати шуморо бинем. Муборакшоҳ мухлиси шумо менависад. салом тамошобинони азиз, салом мухлисони барномаи Ошкоро. бо шумо ҳастам ман Осия, меҳмони барномаи мо ровии барҷаста Рустам Азимӣ. ошиқ шудаед? албатта. шикаст хӯрдаед? агар гӯям ки 19 маротиба шикаст хӯрдам, шояд бовар накунед. шумо маро ҳамту мебинед, не ки ман дар ишқ шикаст хӯрдагиам. хай гуфти тоҷикона, гапи матали тоҷиконаи худ мумкин ами кур як бор дар чоҳ меғалта, нахо ки 19 бор шумо ҳам хел чӣ хатои. шумо магар ошиқ шудагӣ нестед? хай як бор одам хатои мекуна, баъд дар дигараш охир хатогӣ нест. ман танҳо фиреб мехӯрдам, кидат мехӯрдам, чунки дӯстдоштаҳои ман як шавҳар карда мерафтанд ва аз ҳамин ҷиҳат ман қоил мешавам ки шумо бахткушо будед. дастам сабук аст ва яку як шӯб карда рафтам. бахти сафед мехоҳам. тамошобинони азиз, ин буд як маҳорати хоси Осиябону ки дар бахши ровигӣ аз ӯ пурсон шудем ва каф мегӯем барои маҳорати бисёр олияшон. саволи дигар чунин аст: агар Осия ровии барномаи ахбор мешудед, мезебидааст, чунки ниҳоят зани ҷиддӣ ҳастед. касби дӯстдоштаи кӯдакиятон махсус сарояндагӣ буд ё ки мехостед журналист шавед? ба як зан 40 ҳунар кам аст. касби дӯстдоштаи ман сарояндагӣ буд. агар ки хоҳиш кунанд ки шумо дар бахши ахбор тариқи телевизион баромад кунед, розӣ мешавед? бале, розӣ мешавам. чун маҳорати суханрониятон мақсад
ниҳоят кам гуфтор ҳастед баъд чӣ хел азудаш мебаред ин кори мушкил аст кӯшиш мекунам ташаккури зиёд мо боварӣ аз уҳдаш бароям. мо боварӣ комил дорем ки шумо аз уҳдаш мебаред чунки мо ҳунари шуморо санҷидем. Саволи дигар чунин аст: номуси занро баъзе мардҳо поймол мекунанд. марде ки номуси шуморо поймол кард ва дар роҳ шуморо таҳқир кард, посухи ягонаи шумо чӣ аст? посухи ягонаи ман ин ҳаст ки ҳар як мард ба як кас назар мекунад, ягон нияти бад мекунад, аввал фикри хоҳар апай хича кунад, баъд ба дигар кас нияти бад мекунад, хуб мекунад, мегӯянд ку некӣ кардӣ некӣ мебинӣ, бадӣ кардӣ бадӣ мебинӣ. хай ба ман ки ягон нияти бад дошта боша, ягон суханои бад буга, шояд аз ман нашавад, аз дигаро ба хоҳар апай вай кас дигар бо сухан кунад. гапи ҳақро гуфтед, чун шумо ба назар зани зебо менамоед. Ман боварӣ комил дорам ки агар дар ҳамин кӯча гузаред, аз кӯдаки 12 сола то марди 70 сола ба шумо гап мепартояд. раваду гап партофтан чӣ мегӯед? саломат бошед мегӯм мерам. ихел агар саломат бошед гӯед, ман фикр мекунам ки тамоми кас ба шумо гап мепартояд. саволи дигар чунин аст: клипи охирини шумо ҳамроҳи раҳмия хеле зебо баромада. боз бо кадом сароянда дар нақша доред ки дуэт месароед? хай вақти соат ҳама чизро ишон метиҳад. вақти соатиш ки омад баъд суруд месароед? ба ягон кас дигар дуэт месароед. осия, зан агар зани дуюми мард бошад, худро хушбахт меҳисобад? меҳронаи абдусалом мепурсад. дар ислом омадааст ки ба як мард 7 зан раво аст. агар мард ба ҳар як занош як хел муомила куна, як хел рафтору кирдори ҳамаша як хел дона меҳрубон боша, хата фикр намекунӣ ки чандум зани. яъне шумо тарафдор ҳастед? агар раваду марди шуморо зани ҳафтум интихоб кунад, бо ӯ издивоҷ мекунед? мисли зани якумуш ки мара қадри қимат кунамад чӣ ба? наметарсед ки 6 зани дигар ба дари шумо меоянд ва мӯи сари шуморо мекананду мезананд? хай ранги худам занои спокойне мезанад. мефаҳмашуш ки 6 занш ки ҷанг накард, баъд ба сари мара меоянд, ба сари кенҷакира меоянд ҷанг кунӣ. ташаккури зиёд. мо худо мегӯем ки шумо зани якуми марде бошед ва хушбахт бошед. ташаккур. саволи дигар чунин аст: дар хона чӣ хӯрокҳо омода карда метавонед? фақат росташро гӯед. баъзе сарояндаҳо муғамбир ҳастанд, хушамбиҳо ҳастанд, аз тарафхона заказ мекунанд. осия ҳам ҳамин гуна зан аст? мухлиси шумо гулшан мепурсад. дар ҳақиқат дар хона хӯрок мепазед? бале хӯрок мепазам. чӣ хӯрокҳоро аҳли оила аз дастони шумо хӯрдан мехоҳанд? ҳамаи хӯрокҳоро пухта метавонам. модарам чӣ хӯроки фармоиш диҳад, ман барои модарам тайёр мекунам. беҳтарин. ва худо кунад ки ягон рӯз меҳмони хонадони осия бону шавем ва шоҳид мешавем ки дар ҳақиқат метавонам иншоаллоҳ дари мо ҳама вақт кушода, кай мехоҳед биёед. ташаккур. дар ин ҷо як нафари дигар гуфтааст ки дар барномаи пешин бисёр ба ман писанд омад вақте ҳардуи шумо саҳнабозӣ кардед. метавонед ки як саҳнаи бисёр ошиқона пешкаши мо тамошобинон гардонед? шумо омода ҳастед ки як нақш бозед? майлеш. осия ҷон, ман боварӣ комил дорам ки отаву очаи ту ку тура ман ба наметиҳанд. медонанд ки ту як духтарӣ, тура ҳеҷ вақт мада наметиҳанд. мара ҳама вақт камбағал мегӯянд, ҳама вақт айдарашон сур мекунанд. биё гурезем ҳамиҷа. ман чиптаҳоро сари вақт мегирам, ба Россия мерем, як зиндагии мустақилона мекунем. анами хеле хушбахтат мекунам. розӣ? ман мехоҳам ки хушбахт бошам, ба шумо қати шумо вуне ки розӣ наметавонам шида. барои чӣ? охир мо ишқи пок дорем. мо 7 сол шуд бо ҳамдигар мегардем. чаро ту отказ мекунӣ? агар 10 сол боша ки бигардем, не ки падару модарам якум ҷо меиста. падару модарам розӣ нест. чӣ хел ма ба ин қадар мара расонда? ту аз чӣ хавотирӣ? 1 сол 2 сол бо ҳамин фаромӯш мекунанд ва моро мебахшанд, дуо мегирем. ман боварӣ дорам аз ин. вақте гирехтем киҷо ба дуомон метан? дуомон наметан. ман обрӯи падару модарам ҳеҷ вақт резондани нестам. ту гуфтанае ки ман дар пеши ишқи ту қадр надорам? ман сари атавочама хам намекунам. давай дасвидани. осиябону ҷа нафаре менависад ки мо як гурӯҳ мухлисони шумо аз шаҳри питери русия суруди ошиқӣ доред, онро зинда месароидед, бисёр хурсанд мешудем. ҳеҷ оғӯше гармиро ба мисли оғӯши ту дӯст надоштам. ҳеҷ қалби ошиқиро ба мисли қалби ту қабул надоштам. ту барои ман дигари ҳарчанд душманӣ
از من دور دور و از همه نزدیکتری، تو برای من دیگری، هرچند دشمنی از من دور دور و از همه نزدیکتری. من میبینم وقتی برنامه را شروع کردیم شما سراسیمه بودید، در هر یک پاسخ سراسیمه هستید. با کجا شتاب دارید؟ کی شما رو انتظار است؟ راستی ما امروز یک ثبت کلیپ داریم. اگه شما خواهش کردین به برنامه‌تون، ما هیچ وقت سوال شما را رد کرده نتونستیم. خسته آمدیم. سرود عاشقانه روزهای نزدیک نصیب باشد پیشکش مخلصان میکنیم. این افغانی نوی شما در شو بیزنس است و مردم میتوانند که اون رو به ملال طریق یوتیوب تماشا کنند. روزهای نزدیک چند روز پس آماده میشود؟ خیلی خدا خواهد یک دو روز داده. تشکر، احسن میگیم. و آسیا بانو ما ارزومینداری خود رو و ارزومینداری تماشابین خود رو به شما میرسونیم که قدر کرده اومدید و 92 سوالی که بر اینجا ما سرجم کرده بودیم، جمع آورده بودیم، پاسخ گفتید. یگان گپی نگفته بود که تماشابین بگویید. چی گفتن میخواهید؟ به همه سربلندی سلامتی خواهانم. تشکر زیاد.